atu i le mamalo le aufia i le whaatinonga li leo leo o le a pāpā wa whana ina ne te ua iai se si e whaate i le ne afi. Ladies and gentlemen, with the execution by the police, there will be gunshots, and that you are forewarned to be aware of that.
Ai malu sau le fa foi tui. Lai malu sau ni mau fa na tak. Ai malu. Ai malu sau ni fa mau de tui. Ala watu ma le whaaloalo se e tātou tūtūla ai a wale tu ina i lalo le fu o le sauretonga o Samoa. Please be upstanding for the lowering of the flag.
Samoa e. Tātou wō ma le loto fia. A wai Samoa, le atua mo Samoa. Ine nei 5 tausanga. Tātou wō ma le whawhitai Samoa. A fesili mai whanau pe seale wingo le nei aso. Le aso na taofia i le atua mala ma whalawe lame. Ai malanga Samoa e au lia ai le 5 tausanga. Le atua whawhitai. O loa lofa wa manu malo ai le whamoe moe o Samoa. E ai le tō wha ma le whao tautanga. Ao le tō wha e mātou te taritonu e whawhau mai i a te oe. Whawhitai i o mātou taitai. Whawhitai tangata anu ma lātou ngā luenga. Tōfuru tangata molona sao i le malo o Samoa. Le atua, whamanuia tiu te uma. O e sa ngā lue ta wasa ina le nei 5 tausanga. Aua te la fua ina o mātou taitai. Ai a whātupu pēle malo se savavali ai mo le fia. E a matai i atu oe le amatanga fōu le nei 5. Whapena fōu le ngā luenga whita o whengai ma le au whai ngā luenga. O le mole mawina o le taro le lei. I a whalongo Samoa i atu oe. A wā oe lava ua whawai ai le malo ma ona tangata. Mātou o ma le fia. I ai lunga o Samoa ma ona tangata uma lava. O malo whaalo alungia. Ma malo uma ua whai paanga ma Samoa. I ai lo filemu. Le manuia oe le atua le tamā. Le atua le alo ma le atua le nganga sā. E malanga ai Samoa i nei lava pō. Se ia oe le whawavau. Whawavau lava. Amene. Ia manuia Samoa. Le awhia, se ia mai ni whaamanuia nā se tolu, o le whae uina ma le manuia, o fuafuanga uma o le whae longa ina o le 5 tausanga le nei. Hip hip! 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 Tasi mo le au wala au lia, ma tātou mā lo whalolungia. Hip hip! Tasi mo le komiti. Hip hip! Hey! Ia soifua Samoa, o le nā, there you have it. That's the end of our program. Hope you have enjoyed the celebration of